Ukurtong ka Bharatiya Janata Party banyakun na soyong constituency uba Seraf Eric Karbuki ulapan pau baka jingmi kejong u banyakun yak election saka yung dorbar tauan kadai namar baka constituency kadang day ka constituency kabadon shibun ki jingduna hagi babun ki liang. Habaya keran bikilat patai kubur uba Seraf ulay thu bahapo soyong constituency hakini kisnam gibalalet no kipat ba kiyo iki nongmi khmat basam scheme bat kimpat judan kita ki nongmi khmat ki bala ban tauan. Jingbi kejona nomor ba jingbi kejona ani ka election ko pamenta kalong nama ba abang apet kali ka sensor khara ka kam sanjima sima hapo jalwa Meghalaya bakam ka soyo constituency ngasyan bangai ba bidang don shipun kijing duna la balong ka halen ka yo ka red karyan ka puli puthi kilenti sindian ba hui de hot ki amali jogi hakini ki islam baladam ka islam balade kilade apha henry ngarang hi pa meldi banganang la ande khamha shushu ya ei ka ba ki hilade te ba sabai ke jingbi ke jona balong nama na po soyo constituency boros kata ki binmi inomi kmat bade tam kinom sam scheme omi inomi kmat ki ba de kinom thawan te bung samla bala pendar ya ne ka jingpule ya an te ngasem ne ka la ka kabu ka bala ai nga mangan mi sakmat mangan net sayeng dorba thawan haringat kajika sam jong pan sosno jong ka soyo constituency mangan net sayeng dorba thawan kum unom thawan haringat ru mangan ra iski ko ke te ka thong le jona poi sha jingjo kalong ba kalong ka to ka le na ka leng jona ka pa pe ka kum ke jingi jona ban wanra ya ka office karian agriculture but horticulture hagi than do dinge ka ma hagi than dinge stay nilang na in patol ni ke ni ka office ni don kam kum ya ka ni te banonra ya ka ba kolong banonra ya ka degree college haka than du dinge nama po soyong kala don gowe te ki than du dinge jogi kira satin tinga ba banonra ya ka ne po ka than du dinge gowe ka long athli gowe po soyong pa gowe po ka than du dinge te ka balai banonra ya ka State Bank of India dan bat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank kowe ka than dinge ba kowe po soyo nang ibani shimlon banta ka kalian banta ki business banta ki goro bankan khamso yengi pan nong chong ka constituency tiga basa patong ban penyo solar street light isno ki thao constituency number isno ki thao po constituency kinom nong iba sadum henry lingba ki i street light kaniga kijing sniu kinom jelai than poka shnong tha te ka basan ko manra ya ka Eklavya Model Residential School haka constituency kani ka Eklavya Model Residential School kani ka school ka ba pinmi na central ka ba umdon ka mansir by school apen yang na dong shado na ka soka pre tinggal kuah menara aku yang di school ru apa ka constituency jogi nomor yang di school la palat pa prime minister jogi te kabasan apa beliau pada banshna artli ki mini stadium kowe yang than soyong ba kowe ki than lom dinge nama kentiu ya ka jingel ya ka sports kabanyo ban benroi ka kam jungokai perte tourism hagi jaka ba phero po constituency ibun ki jaka po ka constituency ki jogi idon ki jaka ba itna tinga pa akan penroi kumi kini rumah kani kowe ni ba ki bala akan wanra ya ayo ba po sno mi tawa po constituency ru po kowe tiga ba fa balong ban thawan ban penyo ya direct funding abatul jongka corpus fund lingba ki dorba shnong khamtam ani shnong nong gendong kani direct funding man thawan ni direct funding kolong ba kumbala aku apa manifesto jangka
BJP jong parti BJP beros kata kali Sipola ya kawin kesno dengan pak ban penolong anya kan dia kenapa ki ba jingle kam jong kesno jingle kam chu kumpa hapor bayar view kinya lekrom bisa hileniu nagi yin isan nagi nong song te duyo ya kan dia direct funding kumbala penolong dengan sokar bi kumbala dan po manifesto jong BJP beros kata banyo ni direct funding ke pos pola kawai ke dorbar sno kan khamso ko on penolong an yang ni kan khamso di sno di thau ki jogi po ka constituency ba jalahi bro kawai mon lenta ka long ta bi ka dan ni ka confident na mon poi sa thong jo jing job na ma ko pilai menta ki sokar ka di parti bro political party mo bagi kum jong NPP kum UDP HSPP bro hi ki join bar ka BJP ti ko Apa soyong jongi menta badan ni ke BJP di beriul incumbent ke BJP di nomor ba borok di mana saja maka dia kesortar ke NPP ru hamat pan ni naga BJP apa yang bayi naga BJP di roi di pak kata ini bagi beriul ini kumba pilai menta tadi meladap dengan election juga general election di mana meladap sebenarnya Tikim diberi tak dia mensupport, bagi tidak dia benong tim show ke BJP. Nomor baru kiwan pun syarat ke BJP banyak semua. Dia kata kalau dia banyak support, kalau beri support jangan di pipa masuk senang juga. Soyong masalah di support kumta ini nomor baru ini kiwan maju. Dia mentah lada kilet UDP ru kiwan syarat BJP, lada kilet NPP ru kiwan syarat BJP. Dia kan nombor cipta ini, dia kan hal lada ki penjawab eksternal yang BJP. Apa dia berkata kat pemberian nanti cuma po di polling station po constituency kibu ni mengalami kila sungya no pen nomor bagi orang ingin terbuat tu nomor boro kila cuma BJP hatu po kimpa tay balam hai yang badal BJP po soyong tu dia nak tahu tengok orang apa pikir po cuma ni terbuat dia beri dia kersan no yang marga ada di BJP di rumah kersan senang deh kata terakhir, no, sokar paling baik. Nama sibuk di sini mentua pinjau, sibuk di sini rapi pinjau. Di apa Thomas ayam besar, ada pun sin ayam besar di rumah apa pipa, no. Di apa doktor udah nanti beri petik di bawah nas, no. Biar dia ikut dua direct doktor deh, kenapa mungkin kamsai kamu biu.